keptedi, 26 daqiqa medenede Ahun Merdani keptedi. Sen şu an 2 daqiqa yarım medende yılda hem de keptediğim azabı ne ama. Irca gurrun ustada men ilave gurrun açakke. Çön men Muhammed Tahan delil soramda başka yana gitti ya. Nida-i gaybe delil getirdim ha. Ne delil getirdin? Nida'un lehu gıybeti Allame Zat Kovseri'ye dedim. Bundan da ya Muhammed var dedi Ustad Ahmet Ahun Kurbanpur dedik de Nida-i gaybe delilliydi şadid. Delilliydi hava. Ahmet Ahun Kurbanpur ve sen ve men hemmemizdin. Hava. Şu adamları şeyler. Hava. Biz eğer hemmemizde yani fi mezhep özümüzde mukalede mahz. Hava. Biz hayır müştehidde. Doğru. Öz kelamımızdan hadis okuyup özümüz için ölmetme icazamız yok. Doğru. Şeyler mi? Hava. Biz eğer burada düşünecek olsak şu Hanefi mezhep hemmesi şu fuqahaların, mufassirlerin, muhaddisinin gözünden şu geçen de şu hadis hemmesi görüptür. Hava. Emma sen men öz közüm git kalacak yani birce delil getir. Birce delil. Ki şu fuqahayı kiramdan ya ulemayı ilmi kelamdan ki şu hadisi şöyle bilip durup da şundan nedai gayb murad ettiler. Şunu kokut bilmem. İnca men weblağımda yazıptım. İncahul Mace fi Şer'i İbn Bace. Şöyle ki şu şarih hadis şöyle ne deyiptir? İncahul. Mutasavvana ibaretini getirmeni. Weblağımda bak. Hop, incahul hacan yazan adam. Hava. Bir şerh, bir hadise şerh veriptir. Hava. Şol adam nereden getiriptir? Bize delil gerek fıktan, kutubu itikadiden. Çünkü bizim meselemiz mesele itikadi. Hava. Biz eğer varahi karar olsa seni ustadan nereye getirecek olsan, onun ben git molana gurguç haram diyor ya, doğru diyor ya. Sen kabul edersin mi? Sen de kabul etmezsin, ben de kabul etmem. Bizim bir vece iştirakımla bina mezhebe Hanefi. Doğru. Sen bir de mezhebe Hanefi'den ulemayı ki fukaha müştikle ve bizim şuruh, bizim okuyan kitaplarımız, fıkıh kitaplarımız yazıptırlar. Sen şolardan bana bir delil getirip ver. Ya akide kitap okuyup verip sarahaten aytsın ki ağaç Osman ibn Hanif'in hadisinin üsübünden şulanı da gayb sabit ediyor daştan. Tamam. Kokut bana şunu. Nerede geliyor? Ha, gururunu şöyle koyacak. Ben şunu açacak olayan, sadece gururum da şunu açacak olayan. Biz hadis okuyup özümüz için menecadamız yok. Çünkü biz mukallide mahz. Biz hükm ehtiram zayına. Tamam. Şu tavsiye şu kitabı yazdım. Ben şu kitabı 5 okuyup çıktım. Doğru düşünden çıktım doğru. Öyle aytmış o gibi. Tavsiye şu kefi mirden aydıptır. Böyle söyle. Tamam. Hayısı bir muhaddis şu hadisin nidai gaybi ya Resulullah'ın caizdir. Tamam. Geçen delil getirip inşallah hayısı bir İncahul Mace fi Şer'i İbn Mace. mefhumuna gitmez ne mi diyiştada? Şöyle men ibareti yadımda da. Mutasavvif weblağımda bak. Şunu sonra da size gözleğim. İncahul Hacan şartı ibareti var. Tamam. Ruh Muhammed ya ibade. Teşekkür ederim Mevlana. Eşteki Muhammed rahmetullahi. Ahir halinde geliyen nokta. Nida'un lehu o da şücre ibareti vardır ki nida gaybi de delil oluyor. Ba'd az memat dedik geliyen buraya da. Bir ordu yaptı. Nesai Tirmizi'nin hadisi bize نهذا نوع من كي من فقط ثنا شقدر إجازة بريان من فقط من أنا ثاني من كتاب قولي هذا هلا من فقط شنو تقول يعني سيد ما قبل دليل يتربرين محمد تناهون كي عقيدتي كتاب بولسن فقه كتاب بولسن شهاديسن أثبلن يقولوا من جواب برجك كثم أمش دليل يتقبلن كي أمن يجمع يق من هنفي مذهب تن ما دليل يرك كشي حديث أخي علماء فقهاء أيضا مثلا صراحة وشنن نداء غايب من بعيد مراد الله شن ما كوكب خب sen yakınlanla ölünden men istianet talep edip bilmeyen yani. Şide bir feyzin gurrunu ölün özünden göndüresen şirk boluyor. İstianet diyenine ne olur? O olur. Allah'ım ve hacahun min vakt minki men yok sen bana fakat şuna delil okuyup ver. İtikadi kitaptan. Eğer ocak sen ocak başka yere çıkın ödüm kapacak. Böyle bir aydın. Yok ama eğer men sonraki cevap verecek olsan icazı verecek. Şeyler mi? Sen bana şunu müşakkat et. Vaktin onu geçirip bana 5 dakika vakit geçtin. Ben sana 5 dakika vakit verecek. Yöne bana beylak şeyler gitme. Bana fakat ve ben sana vaktim geçti vaktimden ne geçen sana veriyen. O tadı menki edafarak kalır müşkil yok. Bana fakat şuna gidip ver. Şu hadisi Osman ibn Hanifi ki öyle haber vahid buldu. Ve Allame Keşmiri şunun tevessül sabit buluyor diye. Allame Subki şunun tevessül sabit buluyor diye. Allame Nemdenen Menabi şunun tevessül sabit buluyor diye. Ve Mirqat el-Mafatid Molla Ali Qaride şunun tevessül bin Nebi ala tariq el-Khitab diye. Hem tevessül ya, sen de dahi gayip diye. Nereden ediyorsun?
Şunu biz bilecek oluyor. Allame Zat Kevseri deyiptir. Şeyde. Allame Zahidul Kevseri deyip. Ve Allame Zahidul Kevseri Hasan geçen adam. Kâde yang bir yamallık adam olsa 40 yıl oldu da geçenler. Öyle mi? Men aytyan baba, şu wagt bizim dinimiz, mezhebimiz maňa saňa menden senden Allame Zahidul Kevseri'den mustagni, niyazi yok bide. Fuqaha-i kiram hem eden zahmet çekmeden çekip dille. Seni şu Hanefi mezhepten, etikadi kitaptan maňa delil okuyup bir, Osman Mehrib şoň gözüne geçenlerdir. Hemmesini gözüne geçip bir däm şoň. Doğru. Şu fuqaha-i kiram, muhaddisin, mufassirin, şu Osman ibn Hunayf'in marahi hadisinden ne bir haberdardirlar. Doğru. Şulan hayti biri, şundan nedaya gayip muradılıptırlar. Şuna aytıp bera. Eger şunun hakkında gurrun geçecek olsan, vaktim sana geçiyen. Yoksa özüm delil okuyacak sana. Şu aynadan men ya Muhammed deydim. Men zulüm ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şu wagt deydim nedaya gayip bolýan bolmaýaşy. Ya Resulullah deysen bolýa. Öyle olamaşyň hakkında tawjihat yazıptırlar. Ha, 3 forum tawjihat yazıptırlar. Şey deydim nedaya gayip ki bolýa. Nedaya gayip bolýa. Indi men o qail bi sam'i bolen o öz başyna. Yok, etikadyn gurrun eýer. Sen gurrun da etikadyn gurrun eýer. Nedaya eger sen göz öz eşya deysen, göz günü öz eşya we men dadamy etşedsen, belanlaşma sen müşrik bolýar. Nedaya gayip men yani ya Resul ya Muhammed deyip gıybetinde men şu ibaretimde getirdim nedaya gayip bolýar. Selam. Hop. Yankı ibarette ya Muhammed şoň gıybetinde deyip aýtmaýarmy muhaddisler? Hop sen şu öz çini muhaddisini aýtýanda. Sen şu ya muhaddisler sen şu öz gıybetinde diýmän. Ejade ber. Ona ýa sen mar Zahidul Kevseri'den okudun. Hop. Ona Zahidul Kevseri'den. Şu hadisin özüni nida? Sen şonu Zahidul Kevseri'den okudun näme? Yo, gıybetinde bolup durun bolmanlarym şo. Şol Zahidul Kevseri'den delil getirdin näme? Faraşy şo şey aýtdyň näme? İncahul Macide de getirdim. O da delil getirýär. Mene Ebul Mazan delilini görme kadra. Arabin gurulunu näme? Men sana şunu düşündürecek bolýan. Sen şu hadis vefatından sonra ya Muhammed sen iştada bir hadis okuydun. Öz istema şahsiyet aýtýan. Ahmed Ahun Gurbanpur öz istema şahsiyet aýtdy. Ne Ahmed Ahun'un kitabının götünde delili var? Sen falan kitaptan aldım deyip. Ne sen marahi falan kitaptan aldım. Koyakız direkt nereden getirip şola? Ahmed Ahun Gurbanpur'un şu yalan mezhebinin ahirine falan kitap etikadiden falan fıkhının alın koyakız yerine ne etti? Şoň düşünen dadi mutabaqa mezhep ahlatyn sabit etber. Sen şonu dilil tutduğunda. Yani sen şu etikad Ahmed Ahun Gurbanpur'un din. O sizin o tawjih şahsiýiňiz şi. Şunu ara hiç bir muhaddisi aýtmapdyrsın, hiç bir fakih aýtmapdyrsın, hiç bir mutekellimi aýtmapdyrsın. Men diýen, ýene bir aýtyn, tekrar edin. Men ya Muhammed, ya Resulullah diýdim. Şu nedaýy gaýyp boldum bolmadymy? Hop, şi. Göze, men bir sorak etdim, öz wagtymdan geçdim sana. Men dedim sen Osman ibn Hanif'in bir hadisini okuydun. Sen şunu şeytan öz düşünün dadyny haýsy bir fakih düşünüpdir. Şunu maňa aýtyp ber. Başka ýere gidip barmady? Bolly. Haýsy bir fakih. Şundan Osman ibn Hanif'in hadisini okuyup da şoň götüne ýadam bolsun, şu hadisden sabit bolýar, kadaşdan ya peýgamberi olýan aswa ashaby peýgamber çağırmak bolýar diýip, haýsy bir diýipdir, şunu maňa aýtyp ber. Şunu okuyun. Gaýsan alam. Indi 5 daýga maňa geçýärmi? Ajahan bolun teňe. Men asyn gurrun baramok, men iktifa sorak durdum. Ýok, bahar. Men şo moga men kin kesdidim maňa. Meşgul yok, o maktin gurrunu yok. Yani fakat meşine çok koyan, men ahulun bir sorak etdim. Son kuwasy näçe çıktık? Şu an 34 daqiqa boldy. Indi 5 saat boldy, ýa-ni soňky 5 saat oturjak. Men fakat sorak geçdim senden. Soragyň jogabyny alyp bilmedim. Indi ýa şu 5 daqiqa içinde senden ýene mutalabam şi. Sen öz dowanda. Şuna men maňa jogap ber. Ewe gitjekkä şuna jogap bermeseň. Tamam. Hakda jogap bermeli bolýar. Sen elden ötürüp hem muhaddestil hayat ve bazılar tasarruf fakih getirdin. Men ibaret fakih getirdin, tasarruf yok deyip. Sen marağı tasarruf ba dedin, ibaret fakih maňa getirmedin. Bir tasarruf amwatyn hakkında maňa ibaret fakih gerek, maňa bermeli. Nedaya gaýybyň hakkında marağı tasarruf nedaya gaýybyň hakkında maňa ibaret fakih ya ilmi kelam mutekelliminden ilmi kelam aqideti kelam maňa dile getirmeli. Hiç kimde getirip getirmän bolsa şu wagt. Mesela ben awalda taňa beýlerinde de düşünip oklaşdyk. Şonda men tenne bilen soruş wagt diýen torýar. On tahmin bildim kitaplarına. Yani ilmi gaybini, ilmi zati, ilmi atayn ettirdi. Men taňa şonu da aýtdym. Hiç eger ilmi gaybi şu barym taksim edilýän bolsa, sen eger bir kitabyň hasiyetinden getir ki bizim ulama-y muhakkikymyz geldiğinde ilmi gaybi zati atayn etdi. Taksim edilýän bolsa, tawhid kitabyny adat eter şu wagt göze sürme.
Şu aşına senden mencenin tağazadı. Bir de yine bir tağazamı vardı. Şu gurrun berenne sen durguna karşı makyan. Men sana vakit gurrun bertun. Sen bana vakit gurrun ber. Men senin kulak tutuna. Sen malaki merdimi gurrun ber yanda. Merdim öyle kulak asar. Sen bana vakit gurrun ber. Men sana vakit gurrun ber. Ha. Ahmet Merdani vaktim oturdu. Men vaktim oturana vakit geçti. Hava. 35 dakika 40 saniye. Acaba sen 6 dakika bedeni kitleme var. Bir dakika saat duracak Tabii böyle. Sen gözlecek olsan hacakın gözle. Aytsak mı? Ya bir havlu aytsın o müsaade. Bolya, o da bolya. Bolya. Ben o durbinin size kaç eden falan. Şimdi mesela açıklaş da. Sağda akide kitapta gelir mi odan? Hava bilim ulamalarının ilmi gaybi zati atayı taksim edemem. O başta hadisatları girmeden bir hadis feydiye, o hadis feydiye ben hadis beden ilahi kelis kalama. Hava. من مجتهد تامل. هوا. من هنهي مذهب خاك بعدي. هوا. من هنهي مذهب المحقق قولنا بالفقيه كتابتن عقيدة دي كتابتن كتر هوا بدنا فقالنا المغيب الذاتي أتعيد تقسيم لهم. خان. من شوات ديثم أمان الله. من شوات پیغمبر ما شاهد دیدیم. شو شاهد؟ آوا. من حال ما شوات بده گرتو دیدیم شاهد دیدیم. خدای da şuna bildiriyor diye muridi var mı yok mu? Khudai şuna bildiriyor diye. Hava. Doğru diye. Eli sen şayken dağına ne medeni? Nereden söyle? Bolya. Sen ne diyorsun? Sen evunçak. Şuat doğru diye. Sen benden sorama. Men şey etaqadım ma di şuna delilim şey diye. Sana om cevap verme o cevap vereyim sana. Sen şey di men Khudai. Hava. Fatavai bazatiye. Hava. İnne dur. Delilim ayda tamam. Hava. Bravo. Sepet lütfen. Selesiz Hava. Şu an ne getiriyor? Hava. Eğer hele oturttur öldürdün, nikah ettin, kim şahit? Huda ve Resulü Huda'la şahit ettin. Hava. Sonra ne yapıyor? Şudadan dinle çıkıyor. Hava. Ve ne yapıyor? Sonra Resulü'na hazır nazır dedi. O senin de eğer ayetler devam edildi mi? Bismillahirrahmanirrahim. Doğru. Mecmu-i Resaili İbn Abidin. Şu vakit çok mu? Ha bollu. Bollu işgal yok. Mecmu-i Resaili İbn Abidin Cild-i Sani Saffi Sisi Riyaz'de. Çıtay. Riyaz'de Cild-i Sani. Hava. وذكر في جامع الفصولين مسألة بالفارسية حاصلها فيما لو تزوجها بلا شهود. Yani şu ibareti ketin belki fukahala ayetiye. Şu meselenin getiriyor. İyidinden ben Farsi tercüme edelim okuyayım. Der Cami'ül Fusulin meseleyi Farsi. İbn Abidin. Şu an Risale vardı okuyalım. Taptın mı? Cilde doğru Cilde dovom sayfa 311. Ben şu internetten alanımdan şu adını şecre geliyor. Sen ibareti bila şuhut mura şayet geldin. Hem bila şuhut mur reddol muhtarda da geliyor şu. Şuna mengeş ibareti İbn Abidin özür onu tekfir etmiyor şu üstüne. İbn Abidin reddol muhtarda da getiriyor. Amanullah. Ha bila şuhut gelir reddol muhtarda da. Geldi mi? Ha. Şimdi Camul muqawza kulağa teyleunça. Tada naql qawletiye Camul Fusulin kitapta mesele Farsi zikr şudur ki میگوید اگر کسی بدون شاهدان اقدام به ازدواج کنه و بگوید شاهدان ما خدا و رسول خدا و یا فرشته است گوینده این قول کافر می شود. این Camul Fusul اون چه بحث برای ایدواها زیرا او به علم غیب رسول یا فرشته اعتقاد دارد و اما در این مسئله اشکالی پیش خواهد آمد زیرا حضرت رسول صلی الله علیه و سلم از غیبیات خبر میداد و همچنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه و دیگران از پیشینیان از غیب خبر دادند و در پاسخ این اشکال میگوید اشکالی که edip tu şu kitapta Camul Fusul'e ne varmış? Hava. Şimdi şunu bariptir da. Camul Fusul'e cevap veriyor diye. Bir de şunu kavul. İmkan ve yedim kolu. Sen Arabisini okuyor da bize. İbaret Farsi var surette ya Arabi mi kullanıyorsun? Arap men Farsi yok. Farsi falan. Onku Arabi kullan Arabi var ya. Farsi'ni getirmiyor hiç. Evet. Mecmu-i Resale İbn Abidin o zaman Farsi getirmiyor. Mecmu-i Resale var. Hava var. Ha. Sonra da gözebiliyorlar bu tapma zaman. Hop, izinden o cevap veriyor. Gaybiyattan haber vereni var ki Cami'ül Fusulin. Ve der pasarı eşkal mi? İmkanı tevfik ve cem mesele has. İnni imkanı tevfik badiye.
Näme diýdi? Bäziler kafir diýip aýtýar. Sen ýanky beýleki fakihlerden aýtdyň, şeýle. Indi biz ýa-da oňşdurýly ony. Ola kafir diýip aýtdy. Indi näze oňşdurýly? Şonu beýsap öz aýyny saklajak bolýar oňaýdan da. Beyin şeýbeki nafy ilmi gaybi ki kufriyas, ilmi istiğlalis. Men tercüme edenim şey. Yamkunu tevfik bi ennel menfiye huvel ilmu bil istiğlal, lel ilmu bil i'lam diye. Ne ilmi gaybi ki ebbi ilamı Hudavendiz? Huday bildiriye diye da. Huday bildiriye etiqat bilen diyen mi olsa diye. Fakişi İbn Abidin. Peygamberin akında ha. Allah müşamişler. Üstadı ne deydi şey? Biliye diyor. Huday Teala hava bildiriye. Ne form bildir? İnni öyle müşahede etmeye diyecek bolýan da teşekkür. Müşahede etýäniň üstünde de men getireyim. Faqih Allame Molla Ali Qari. Bila diýdi Huday bildiriye. Sen ýa men Huday bildiriye diýende näme diýdim? Ne şu wagt? Ya'lamun kalam. Tamam. Doğru. Şimdi İbn Abidin näme diýdi? Şunu kabul etdi. İbn Abidin'in gurrun bilýän nazira zat. İbn Abidin faqila la yakfuru diýipdir şeýle. Eýun çaka qilan gurrungy. Qila yani işare bir kişi kol qatı zayıf kol. Evvel yakfuru diýipdir. Hawa yakfuru eýun çak diýipdir. Qila başynda ýok. Yani muftabihi şu yakfuru. Emma tawardtu faqila la yakfuru Allah müşamin ibaret şey. İznet li anna al-anbiya ya'rifuna ba'd al-gayb. Ya'lamuna ba'd al-gayb diýipdir. يعرفون بعض الغيب تبتر علم غيب بلن معرفة غيب فرق يهاجاه شنو يعني بيبر يعرفون هذا الغيب وهذا وراخي يعلمون غيب تبتر بس معرفة علم غيب بلن مراخي علم معرفة غيب بلن علم غيب وانا فرق با معرفة علم غيب اودي لك پیغمبر بعضی از علوم غیبیه و مشتک او زمان پیغمبر وحی وسیله ولن یا كشف مثلا يا هر هذا مثلا الهام من شو مشخص ولا مشتك او معرفه الغيب پیغمبر شون تنيه هاش علم غيب نشان اشكار ولي اما علم غيب قرن يكفرون تجارب خب ان قول زي كتودا ان الله من شامي شنايتيه ولا يجوز فقيره دي تبدا مثلا ولي Altılar vallahi. Halkı. Bir nezaheti ve ne vangda kepla. Ne vangda. Tada şun ibaret. Şun sen qilan ayt ha. Şu ibaret qire veren geliyor. Şu taraf jasmani goldan qasam bolmalla. Näme? Qile geldi diye şu taraf. Bir qile la yakfur. Yani asl mawzu näme yakfur. Nazır idi imkanı tawfiq diyor. İki doğru ki imkanı tawfiq diyor. Sen aytýanyň Rasul ibn Abidin qi. Sen bir adbet azarsın. Biz sana ibaret okuyduk. Raddul Muhtar'ın özünden. Hop, Raddul Muhtar'da näme diýdi? Raddul Muhtar diýdi fakat qila diýdi. Qila yani faqila. Zayıf qolşy. La yukfuru diýipdir ya bir eňçak yakfuru diýdi. İzinden qila bilen la yakfuru diýdi. Ýa-ni işare bi jamal fusulyn etdi. Şeýlemi? Oham izinden يعرفون الأنبياء بعض الغيب تيدي يعرفون دي يعلمون نيمدي معرفة بلن علم غيب معرفة غيب بلن علم غيب أرض فرق بعضهم شن بالتذكر أيتق وبرضه محمد أبو لما نحن أيتين عبارتنا إيكاس بشو كتاب سمع كلام مدام وشو كتاب استاد شو خيلانه ولا هم كقولن شفتر بشون صابر دركان فلذلك بدهم علماء يكتر شون سافر يكتر لا أصلا خيل والدتر خالنا ما يكفروا Aran tawfiq hadlice koptur. Eger teşe kitabın abaratını getirip de o zaman sensin onda burada. Ondan daşkarı gurrun şey. Göze. Yine de yankı qilliyenin mena nirge diýeniň onu anlamadım. Raddul Muhtar. Göze Raddul Muhtar'da yine bir ibaret geliyor. Furu قال زوجني ابنتك شجره هذا Furu قال زوجني ابنتك şu unvanın eteğine geliyor yankı mesele da qile yakfuru şeyler mi qawlu qile yakfuru diýdiň mensuba li'annahu hawa qile sen geldim qile sen de qile yakfuru şeyler hawa şu yakfurunu besap hala mana itiyor şeyler yo şu işare qile bilen işare bir şey kişi zayıf kol näme kol yani warahi قيلة صيغة تمريز يارا نعم زيف وريا شو يعني شو فتواني نعم يكفر ديالو زيف وريا وقيل لا يكفر بر زيف قول لبا لا يكفر دي بتر علم غيب لين آدم
bir muğbir iddia ilmi gıybetse şu kafir bolmayan bir zayıf kol var. Yakfuru, qile la yakfuru de, qile yakfuru tada. Ne men görün okuyor şu var nereden okuyor ben bir göreyim. Furu qala zawwijni ibnati ala anna amriha bi yadik badır. Şey bağır. الجزء السادس كتاب الصحة مكتبة شاملة ذات وظيفة وذا تعمل بارات وذا قيل يكفرون يعني مثلا ناضية هاي كتاب الأخير هذاهم شيء رد المختار رد المختار النعمة لأنه اعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عالم الغيب قال إني شيء اعتقاد يتري عالم الغيب تبتيه ولم إذن نايته قال في التاتار خانية دن يتريه من تجويزني وفي الحجة وده حجة ديبتر ذكر في الملتقط تدبا ديبتر نعمة أنه لا يكفر في الحجة يدا في الحجة يدا ذكر في الملتقط يدا أنه لا يكفر بالمد لأن الأشياء تعرض على روح النبي پیغمبر روحانية أشياء لا أرزب وليا ديبتو هو لأن الأشياء تعرض على روح النبي يعني سقط هديتي شون أرزب وليا ruhaniyetine dedi. Bunun da ruhaniyeti o ve yatanı cesedi mübareki ile yatı şeyler. Ruhun gurunun işte ağzar. Ne mi o? He? Postazın tugulin. İşte şey şöyle kafir olmaz dikerli. Ne sadece gurun koyar. Hava? Hava? أنه لا يكفر. Hava? أي شو مثلا كفر مية كفر ده يعني. إذا قيل يكفر Hava? Hava? Bolu da. لأن الأشياء تورد على روح النبي. إذا نعمل إيه؟ أرزاق مالن قرنه ده. وأن الرسل يعرفون بعض الغيب. هوا؟ بعدين الله ترسل بالذريات. هوا؟ إما استاذ وده. تين شيء دي بيت مفهوم. من شيء دي بيت مفهوم. هر يرده. أقام من شوان نكاية. هوا؟ من فلان نجك من في خمر الله الله تريه. هوا؟ عبارة رد المختار تو بعد الغيب بعد إذا الله سرية تبدي إسلام عليه إما استاذ كل أمة مثل ما قلت الشيء في أي مقطع وش فرق إدخال إنك في البيت بعدين نبغى كله جريه يعني بدأت بدن هم حالة تمر استاذ في عمر السلامة أرز حال ولدي بعد الغيب بعد بهم يتناقض من سمع مليا أرز ولدي يعني كله تكون استاذ نعم كلها تكون من شون كافر bolmayanını aytdım hazır. Bundan kulallayan diyemez ki. Öyle? Şu gurunde mesela mutlak aytiya iki nefer diye aytiya Camul Fusul yerine getirmedi mi? Mutlak iki nefer gurunga denne diye bizim şahidimiz diyor. Mutlak gurunçu. Her hasan aytdım. Falan mı aytdım demedi ki. Falan mı deyiptirle demedi ki. Mutlak aytsa diye. Sonra da kafir olmaz dikepledi. Kafir bolmayan onu vuruyor. Tamam. Lan kıyla var bir kafir değil. Hacahum bir soru. Hava. Şu an sen şimdi etçekolyan ki eğer bir iddiayı ilmi gayb etse kafir olmuyor. Peygamber alemul gayb deyip aysa kafir olmuyor öyle mi? Hava. Bildiriyor diysen hiç işgal yok. Sabit etçekolyan sen şimdi. Hava. Yani kafir olmayanı sabit etçekolyan. Hava. İşte da hem sen aytyanına hiçbir nas yok da sen bana şunu sabit edip ver. Aga falan kitapta falan kitabı etiqadida falan fiqhda geliptir. كوارخي پیغمبر صلى الله عليه وسلم علم غيب با ها شو اتعن نيردن ثابت نعم دي خداي الدريه دينا بول شنو تقول كذا شنو تقول يا شنو تقول يا خشت هذا جيربتو سن بر اكلان عباره او تترخانيه ديدن من ثانغ شوات اون عباره تقين مولا القاريه وذكر الحنفيه يعني مطلقه تصريحا بالتكفير باعتقاد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب هركم پیغمبر غیب بلیدی شو صراحت hani video gelip kafir adam şadi. İnne bir daha bir taksim etmedi mi? Mecmu Risale taksim etmedi mi? Şun tevfik vermeden şu fuqahaların tevfik vermedi. Enne bir adam mustaqille bilmenişin esse şu caiz mi? Nemen bilmeni? Şu bir adam diye yüzünden gelir. Hay merdani. Xo'p, bir adam endi senin bahsi mustaqillani çek bilen gayri mustaqillani çek ko'ryan. Emma şu vaqt men o'qigan iboratlarning ichinde bahsi mustaqilli va gayri mustaqilli yo'q, mutlaq edipdir. Hava. Şeylemi? Diye böyle Camul Fusul'i ne biliydi? Şolar tevfik veriliydi. Olan menzur dedi, istiglallar diyeliydi. Yoksa o biçare o fakihlere ne mi diyecek? Bu bilen tevfik mı? Aham. Birce görürün mü? Şunun üstünü atıyor ola. Vastıracak ki. Tevfik verecek. Oham eğer bir adam
şadaki iki kol oldu şu sen açtın mı? Tevfik verdin sen. La yakfuru da küfür da var. La yakfuru diysek de en bir ilmi gayb peygamber sabit etse halal oluyor mu? Ne halal oluyor? Şu etikat doğru oluyor mu? Yani şecere ne değil? Ya şecere bir mesele. Görüp du diysem diyandan. Şecere bir mesele oldu. Şun üstünde ulema fetvayı küfür sadet ediptu. Hop. Şecere yerde şu adam ulemalar şuna küfür deyiptu. O küfür de o hamırdat. Söyleme. Btada bir kavlu zayıf da ba. Küfür mutlak kabul etiyor mu? Bir havlugma. Küfür diyen mutlak kabul ediyor. Bir havlugma da men ayıpırına. Şu küfür deyiptu. Bu kaptanın bir kafir bolmaya deyiptu. Söyleme. Şu pes belli oluyor şu itikadi mesele. Şecere itikat hevara nacaiz birdat. Söyleme. Taş taş muttefak değil mi? Oham sen işte şeyle şu nacaiz bulup duran suratında sen yine gelip ay kafir abolan nokta ilmi gayb padisen bolya disen nazara olar. Ağızlık izahı ver men keplayınını boldu mu? Hop keple. Sen o yüzden kafir diyen. Bu kafir diyen onuşmayan halatta köpetiyen. Men o kafir diyenle bir istiglal menzur bilen diyenler diyen. Bir de bunu kabul etti ha. Bir istiglal, bir elamillah olsa bir de bir hesap kafir diyemeler oluyor. Sen şu haletten ikin onuşturman halatını kepliyen. Şimdi şeyle düşünden hiç boş geliyor. Ne o? İlmi gayb Allah Teala şundan munferit. Başlı muğredeydi. Bol. Hop gözde hacakın bir havlu. Bir yalın çaşırdığınız görünüyor. Bizim görünüyoruz ben iki doğru geçti. Bir sonra gittim, delil istedim, delil gelmedi. Yine şu an çilince kaçar şu an sonra yaptım. Onu binendene de kazavet eder. Hocam? Onun işim yok. Delilin ait. Binendene kazavet eder ya etmer, onun işim yok. Başka mesele geçti gidiyor. Şu an birce gururun maçtada Osman ibn Hanif'in hadisini okuydu. Biz Muhammed Çanak'ın sorduk. Sen şimdi Osman ibn Hanif'in hadisini okudun. Haysi bir fakih, haysi bir mutekellim, ilmi agide, mahar adam. Şun hakkında şu hadisten nidaya gayb alıptır, tasarruf amvat caiz rivayettir. Şun hayis kim ayıptır? Şu an bize şu üçüncü kere sorap duralım. Şu an şimdi Muhammed Çanak'ın bana cevap vermedi. Yine cevap alsam ben şu an geçecek keyfimi. Senin cevabını geçecek. Deli hocam. Bir de var ahi ölümden sonra tasarruf amvat var. Bir feyzin gurrunu vardı. Feyzin gurrunu indel kabr meşrut bir şarayet rivayettik. O da bazı adamları öldürür murid meratibi sulukte ediptirler. Derzire nazarı pir murşidi kamilmiştik. Onlara kuburdan feyz almana bir guncayişi var. Umum adamlara yok ol. Çün meşrutun bir şarayet deyipti İmam Rabbani. Şeyler mi? Mağla tasarruf ba'del mut delilin var mı hacahum? Ya geç küçük ol yanına. Eğer var ağay tasarruf öğrenip durmayla açık olayım gayet karşı. Ben delil yine bir ay değil mi? Bir havluk mu? Aydım. Vakt men hadi men kitaptır. Vakt men ki. İşgali yok ki. Sen gidip tu men gidip tu. Bunun müşkilimiz yok ki. Ya bir de var ağay ay sen idare etmedin tutacak adam yok. Senin tutacak adam yok idare etmedin. Şeyler aramışından bariyak ev. Bil Osman ibn Hanif rahmetullah radıyallahu teala anhu'nun hadisinden evun çagaşı bir habara vahid ödi. Habara vahid hadis Tirmizi'de geliptir, İbn Mace'de geliptir, bir neçe kitapta geliptir. Habara vahid. Habara vahidden aslan etiqad sabit bolmaya. Şundan nida gayb sabit bolmaya. Sabit bolmayanlar näme? Hiç bir şu fuqahaların gözünden hadis geçiptir. Mufassirinin gözünden hadis geçiptir. Muhaddisinin gözünden hadis geçiptir. Hiç kim hadisten nidaya gayb murad almaptırlar. Hem kişiye her bir şuruhat gözüyor. Şunun hakkında var ahi näme diýip ýalar? Fakat tebessül, istişfa rivayet yarar. Mesela gözde şu Osmanlı hadisi hakkı maladından Molla Ali Khari rahmetullahi aleyhiye Merkat'ta Meşkat'ın şerhinde قوله إني أتوجه إليك فيه معنى قول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن البقرة سأل الله أولا بطريق الخطاب ثم توسل بالنبي على طريقة الخطاب اللهم مولا علي خير رحمة الله عليه توسل بالنبي على طريقة الخطاب نداء غير الله نقولون يق توسلون قولون ديا بيبر اللهم منابي وعلام سبق ديا شفاعة وتوسل بين سنن بولي ديا لما يسعد الله أولا أن يأذن لمي أن يشفع له شفاعة الثانية شفاعة قولون ديا يقبلن هيك أي پیغمبر Allah'ın yanına bana şefaat et. Bu bir ittifaki mesele. Bunun hakkında görünümü de yok. Öğrek tevar ahi Subuki rahmetullahi aleyhi ve yuhsanu tevessul ve teşeffu bin nebi ila rabbihi. Yine teşeffu bilen tevessulun görünümü. Başka da zadın görünümü de şey. Men sana şu attan ba vücudun ki dile getirdim men boynuma da.
delil getirmek sen boynuna. Ama bayın vücut yine men delil getiriptin ki baba şira tevassulun gurrunu şey. Nedaya gaybın gurrunu de. Nedaya gaybın eğer var akışın delilin bak o fakadın ulema ilmi kelamdan men kulakman tayar. إذا بس يندرج كأولينا سلامي شروع حديث شيء ديواتيا هي شو المحدث فقيه شنن ندايا غايب شن مبتر وجواز ندايا غايب استدلال إت مبتر هركم دليل واحد يقترسن بالقول عشق مشكلة اليوم شروع أحاديث علماء كرام دن فقط وفقط شنن جواز استشفاء وتوسل ثابت بوليار علامة كشمير شنن توسل ثابت بوليار ديواتيا فيز الباري دقيقة فثبت منه التوسل القولي أيضا وحينئذ إنكار الحافظ ابن تيمية تطاولا حتى اشتهر حافظ ابن تيمية أنك وراخيشن قبولت منه تبسلي ونرددتو وينواش يقولون شنواش شبر خبر واحد بالقدر أيضا كشتك خبر واحد اعتقادي مسألة ده أصلا دليل تسبولمية من المراخي يملغ ثشل فقط توصل ثابت بوليك بتشونغ قائل شفاعة ثابت بوليك بتشونغ قائل إما من النداية غاية هيش بالدليلي يوق هيش بالفقيه دي مكتر هيش بالكلام علماء دي مكتر هيش بالمفسر دي مكتر هيش بالمحدث دي مكتر وذا اللهم شامي قولي أنت تارخاني لكن أصدق بآخر ده قلت هذيك كتير بيأني برجورن قذا بيأني دادن قرني مول يعني كتابسولن قرني اسمها هاي شنو كتاب دور مالي قرن مرجع كلهم بر تصرف بعد الموت قرني ولمن ثم ورد واراخي تصرف بامي بصراحه دليل لو كتاب تصرف واراخي بعد الملك دور داديك هركم الله دن غيري امور تصرفت داديك بصاحب هراك شنو كافر دي بايزبتر اگر شن خلافنا سن دليل با وثبت قراءه ما تيار سن شجر بالدليل ما قتر بر كتصرف فقهاء الكرام دي مثلا تصرف ولن ورد ميتة بيغمبرة أنبياء صحابتين بس سريش بردين باركتين بالقول الشق لما شو عبارة من كيل يارم ثم من ما ببلاد مناظرتهم شو دري ثم كيل يارم وش إنما قتلت منهم شو وقت قتلت منهم هذا وقت إنك بلا برمجة كيف جاكوسان إنه وذن يا مش خادن علامة شامي يانقي قرنا يانقي تاتر خاني عبارة تري هذا تاتر خاني عبارة تريا لا يكفر دي ثم ثاني رسائلنا قلبات توفيق أخيدهم سلامي عارض وفق بردن شن آخر كي شن أصحاب ترجيح دائما علامة شامي شادنا مديا لا نقول وذا اسمه بعض الأشياء كتسريح وبعض الأشياء اشتاد وراء بعض أشياء تسريح ديا خب نسب كي هم أشياء كده إن آخر علامة شامي نامديا باش خير ديكيا قلتو رد المختار وحاصله ديا رد المختار رد المختار جلد سي صفحة 410 تبع مصر ديكيا رد المختار جلد سي صفحة 410 تبع مصر ديا قلت وحاصله أن دعوى علم الغيب معارضة لنص القرآن فيكفر كيف قوي اشتغل شيء وقت إذا ما هناقشه وإذا قلت وحاصله أن دعوى علم الغيب معارضة لنص القرآن فيكفر بها إلا إذا أسند ذلك صريحا أو دلالة إلى سبب من الله تعالى كوحي كيوق وحي جندادي أو إلهام كفقط علماء أولياء الأولياء ثم ما قولمية سن وليده من وليده قال مردم كي بقول وليده هش خدم بدر إلهام وليدتك بكذب برضات بوليه بيبر بس نعم وليه صريح ولي صريح وثل دلالة صراحة المها سبب من الله تعالى كوحي كمنقطع ولا بيغمر ولا نقتش وحي أو إلهام كم وليه شوات بدين جامعة مثلا ناس درست وليه كوكو تبر معه ولي بس بليه ولي أجر إتّا ولي ثابت بولثا كرامات حق شنن صادر وثا شن ولي ثابت بوليا شن ما ولي والجق وثا كرامات بولمولي شيء لامه عموما شيء لا مطلقا عموما شيء لا ولي خالص كرامات بولمية تكريم الله تعالى بالخرق عادة شنو بريا شيء لامه شوات ترك من سرعة كنا 2 مليون مسلمان ما 2 مليون شاهد 2 نفر وارخي ولي والمثل 10 نفر إذا هو ولي 10 نفر إذا هو ولي والمثل شيء لامه وهم ما راخي شنو يقول يا شتاد وراخي يعني أيضا قرنوشي إلى إمارة عادية جل تعالى وذا كوحي أو إلهام وكذا لو أسند إلى إمارة عادية يشجر بالعادي على ما تقرأ إشارة إني شتادن راحتك سريح قول وحاصله دون أقيد ترجمة شري حاصله دون أقيد ترجمة تم ده يعني قلت أيكاد من وحاصله شجر بحث علم غيب قرنون حاصلي أن دعوة الغيب غيب ادعت ملك معارضة علم غيب بعدي ملك يا وراخي بيامر صلى علم غيب بعدي ملك ادعت بده شيء لامي يا فلان بيرو فلان مريد علم غيب بعدي ادعت ملك شنو مديه
معارضة لنص القرآن. نص القرآن من الشريعة معارض يعني النص لا يعلم من في السماء. hop aman Allah. İyidin okudun cümlen çökürsün hava. Çökürse cümleni. Güzel. Bırak çökülen. Kur'an ayet kılın onu çökülen. Kur'an صراحة ayetiye. Ey peygamber sen ayetiye min ilmi. İlminden okuyaş. İbareti çökür. Hop çökülen ibaret. İbaret çökür. ظاهر باتي قوي أن يود أصلا فريين. خاب. إلا إذا أسند ذلك ما قالين كي شد أواي المغيب سويته شجر بالسريح يا دلالة شجر بالسببتن يا الله تعالى دن يعني شو سبب الله تعالى طرفنا نيويستا أغاش الله تعالى طرفنا ما شغيب معلوم ولي الله بالدريه الله يو الله طرفنا المغيب ما شغيب مسألة ما معلوم ولي دي بايسا شلامي وحي يانق كشوات شواهي منقطع شوي وحي پیغمبر خاتم الانبياء دي پیغمبر هون وحي منقطع ولي او الهام يا الهام لن الهام هر بركشاول ميا شوفون من شوفون اول معلم اول نميدانا ما راخيت كانشي هركم الهام الميا الهام بولزق بولها اول الهام ده موافقة با موازين شرعي بالمري همين جري فلان من الهام مولش دين وقابل قبول له كلامي شنو تقول يا باش شنو نعمل ترجمه دين تمام ولدي بعض ظاهر كي مجلس يعني هيك قاضي خان عبارتك ما وتر Azra'nın vaatlarını demleştirip 2 dakika ileride. İşgali yok. Ahun iki dakika ileride. Yine 3 dakika zayin marketler var. İşgali yani قاضي خان عبارتك ما ver. Vakt در کل نهات مدت بول کن 45 dakika Ahun Merdani kepleri 43 dakika kepleri. Tamam. خان جلد 4 صفحه 83 تبع نور كشور خب اشتغل نعم قالوا يكون كفرا شو كفر وليديه لانه اعتقد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب شو ادم اعتقادته كي نعم پیغمبر صلى الله عليه وسلم الغيب ليه واذن هم علامه غازي خان اتيا وهو پیغمبر صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب حين كان في الأحياء وقت كدير لنا عرفنا دي علم الغيب بالمياد ديها فكيف بعد الموت دير يقولون هو نازل بالملي فقيه عبارات شيء فتاوى قاضي خان بصورة حاشية فتاوى هندينا شو فتاوى هندية تقريبا 6 جلد بدون كتاب ترك بلن إلنا دباشي شو حاشيتنا أول كي يعرفنا حاشيتنا فتاوى غازي خان إكرينجين يعرفنا حاشيتنا فتاوى بزازية وا شو برحامش هندية شو نشي فتاوى غازي خان شدي وقتها وقت دي دير قادية علم غيب بالمية مشتكتها وجنون هو نازل باليدي فتاوى غازي خان شدي ين من تغازات ين من تغازات يعني مش بقول بالنتيجة اللي نرجع يعني الله تعالى شاهد محمد تناخون بهلك اگر من يريم لشقست باوتك من ثاني شكست برين ثن يرثو كاين ثن بيابرين الله قسم بجريش بالمقصد المذيق بس فقط نش مقصد المذواكي ب حق واضح هو الثن بورتور ادم لا ابارا ش ابارا يدين تقتل شي لا شنو مقصد با ان ينا من اور لا ويتيان ان يق عثمان المهدي فين كيف قرن قال له ولي سن ما ادري لو خيب المدينه يتم ثمره ديدين اولن ثمره اولن ادم لا ديدين تصرفوا ديدين پیغمبر صلى الله عليه وسلم اولن تصرف yok مشتك yok هذا دليل غيرك يا محمد تناهم بار ديان ادم دليل يترملي yok تنام دليل يترمل ان سن انبياء كرام اولياء اعظام
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hususan şahsı mübarek bilen şila eğer ilmi gayb bilýän bolsa, hazır nazır bolýan bolsa, şijere maňa bir qat'y subut delil getir, kişiler marahi hazır nazır ilmi gayb bilýärler, daşdan çağırsam da şile eşdiýärler, tak eğer men ýalanyşýamasam, Allah şahit men tövbe etjekler. Nerede kamada yaptığım Haşiretul Muhtar'da o kitapta okuyordum. Mesela في دعوة علم الغيب. tamam. وحاصل أن دعوة علم الغيب في علم الغيب المادي ده يفعلان علم الغيب المادي وده معارضة لنفس القرآن فيكفر بها. القرآن ده القرآن يقول لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إلا ها بروت غيبتن خبر جتمها علم غيبتن يا أنباء الغيب تلك من أنباء الغيب نوحيه إليه. يعني ده الاستثناء علم غيبتن استثناء ده دعوة علم الغيب كما نوع. شو علم غيبتن استثناء خبر هاي غيبي علم غيبتن أنباء الغيب القرآن وتعبيرات تسمى تلك من أنباء الغيب خبر هاي غيبي. öyle görüyor deyip olacak ki. Deyip olmuyor. Haber hay gaybi. İşte ben sana cevap vereceğim ha. Cevap verin ha. इमारत आती है ना खबर है जो राइट पढ़ाने के बाद हो जाता है क्या बिस्मिल्लाह ने नाम दी है हां बोल हाय अमानुल्लाह रोत अवगन चावले संजय आयत उस्मान इब्न हुदैफा रضي الله हाय सबर मुहद्दिस हां सुन्नत माना है निदाय गैब साहब तबर تصرفات المرء كده كم برتش عبارة كده شغلنا بجيشك تو لو لقيت مثلا بيجي لك تعمل كان شغلهم صورني انا برمى دليل ولا ما توزق يا دليل بعد يمكن كترسن يا دليل يوم إذا حول الدليل في خمر عالم الغيب دي يا سيدي اور ظاهر بعد یہ ہے کہ تصرفات انبات في الحياة وبمعنى وبرش علم غيب بعد يخلق yani sen daştan görüp bilmeýär diýjek bolýam. Yok bilmeýär. Daştan görünne yok, işten yok. Boldy. Sarih bir zat. Eger Allah Taala öz ilmi bilen vahiy peýgamber o diýeli dipdirdi. Mene bilemekdi. Boldy. Boldy. Ilme jogap berýärsin. Ayşan gurrungyny Ayşan gurrungyny bana bir aýda peýgamber awara. Subhanallah billahi Hazreti Ayşe şeydi bitirmiş, şey bitirmiş. Hatta Sahih Buhari'de de okuyup da Peygamber özgür Hazreti Ayşe'den ya Ayşe bu bolmaly iş bolanmaly tövbe eder diýdi. Peygamber şu nauz billahi dilimler Hazreti Ayşe'nin şu fahşa munkar mubtala bolandy bolmadygyny. Ya Ayşe Allah mehriban şu iş bolmaly bolsa sen tövbe eder diýip ne diýe sorarlar. Taraf münazara ahun merdani. Yok fark eden yok. Kimede de kelime necada var, müşkil yok. Şimdi sizin vaktiniz bolmay 51 daqiqa kepdemen azapın hem farklı. Eğer icazı verse yine biraz soracak. Yani şu bahsin içinde. Ta ki bolmasın sonra ilave etmeyecek, onu ilave etmeye müşkil yok. Sonra onun ilave arttırasın var. İşte biz aytyan dadymyzy, şunu biz şuna çaqolýar ki öz jüýümizden adam yok şunu. Şunu ba istinad bir kitab fiqhi editdik. Biz tabi fiqh Hanefi, biz Hanefi mezhebe göre bolmaly odurlarına başladık. Eğer biz warahi Hanefi mezhepten daşqary başga kitapdan azat söýýärmiz, biz ýakamy tutayt. Sen Hanefi mezhepden çykypdyň diýip aýtdylar. Selämi? Yani gurrun şunda wa. Eýne şi biziň düşündädim, çün bizim muqallit, biz hemişe murajaat ýak fuqaha-i kirama. Çün biziň müşkilimiz umuman biz fuqaha-i kiram bilen çözülýär. Özümiz oturup gelip de mustaqimen hadis okuyup, mustaqimen Qur'an okuyup özümiz düşünjek bolmaly. Sualym näme? Sual etjekdim. Sual etjekkä. Ýanky barynda bir fatwa okuyjak ýene-de. Weze Allah melek nebi aýtýar ki ýanky bir gurrun bolda daşdan eşitmeýärmi diýip aýtdyň. Selämi? Daşdan görmeýär diýip aýtdyň. Selämi? Şoň hakkynda bir fatwa okuyjak. Fatwa Allah melek nebi ki awliýany daraz dur nemişenewend. استفتاء ما قولكم رحمكم الله تعالى در این مسئله که عادت عوام این دیار است که در وقت مصیبت و حاجت از دور و بعید انبیاء علیهم السلام یا اولیاء کرام را به طریق استمداد میخوانند و اعتقاد می‌دارند که ایشان حاضر و ناظرند در همه حال و هر وقت که مردم ایشان را میخوانند مطلع گشته در انجام مقاصد دعا میکنند. این صورت جایز است یا نه؟ بینوا توجروا.
جواب چنین شخصی دارای عقیده فاسدی می باشد، بلکه احتمال این که او به کفر مبتلا شده باشد زیاد است، زیرا که شنیدن اولگذه خزاخون زیرا که شنید الله ملک نبی ایتیا الله ملک نبی اول بر آدم اول بر شخصیتی که بدین هدایه مده حاشیه تر هدایه بدین حجم خضریه ده شرح وقایع ده حاشیه تر و ین دواره امام ماتا امام محمد حاشیه تر ین دواره اخی گرفت شرح تر يعني كتاب شرح وقایع شرح تر ایدن سایان یتر البته عمر وارخ الله مهل اجل مهلت برميه اتذوقياش نيرليا يارز غاليه ش ادم شفتان يذبتر وهيش كم از علماء امه شن فتوى تتشن من غرمك سيغور ما يتبرن شنو دي شنيدن اولياء ندار از دور از شریعه ثابت نمی باشد و علم کلی به تمامی جزئیات در تمامی زمانها صفت خاص خداوند متعال می باشد و این مطلب صراحتا در فتاوای بزازی جلد 6 صفحه 325 مذکور است که می‌فرماید هر کسی که بگوید ارواح مشایخ و اولیا حاضر بوده و از حال ما خبر دارند چنین شخصی به کفر مبتلا شده است. مجموعة الفتاوى دقيقة هذا رجل فاسد العقيدة بل يخشى عليه الكفر فإن سماع الأولياء النداء من بعيد ليس بثابت والعلم الكلي بجميع الجزئيات في جميع الأزمان مختص بالله جل جلاله. وقد قال في الفتاوى البزازية من قال إن أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر كما هو مصرح في كتب العقائد. لا نطول بذكر العبارات كلها بل نقتصر على نقل عبارة علي القاري رحمه الله في شرح فقه أكبر. شرح فقه أكبر دقيقة شون عبارة اكتفات بالجملة العلم الغيب أمر تفرد به سبحانه وتعالى. المغيب فقط الله يودي منفرد شنا ولا سبيل إليه للعباد بندلرجه هيش بر يول يوقتيا إلا بإعلام منه مگر الله وحي ولن يعني إلهام بدن شو عايزين أدبر خصوصي آدم لرنك أنبياء وزن أولياء نتندى بر خاص آدم لرغا بطريق المعجزة والكرامة يعني أولبر آدم لري كي معجزة شو شامل والتر كرامة شو شامل والتر شو آدم لش إتان إد بليالا نعم مردم كي مليون مارك أهل السنة ترك مثلا عتنا يا أمش مليون ما أهل السنة با إيران عتنا يا كل الدنيا عتنا بر مليار 2 مليون مسلمان عتنا با شلون هيس خايتي شلون لده معجزة ديوك كرامة ديوك أبدالوا غوصوا هاكي الله ملك نبيتها غوصوا أبتا أوتات با ش آدم لرده مختصر وليا خلاصة وليا هم كشوا إلهام ملمية هم كشوا راقي صحابي كرامة تال شنو تقول يا برهلما خب برهلم هم إيدناش دليل لقيا دليل وريا قرآنا بذا دليل فقيه بردي بزازيدا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله آيت أي پیغمبر بالميار أولبر ذاتك أسماء الله فرشتلر والأرض يرنينك آدملر غيب بالميار إلا الله فقط خداي واليار. ذكر في الفتاوى أن قول القائل عند رؤية حال القمر أي دائرته يكون مطرا مدعيا علم الغيب لا بعلامته الكفر. ايش علامة كلي شملن يغنيغجو بآدم دعوة علم الغيب جنوق بلكه بآدم ش علامة اولر گشتها ش علامة بولتا يغن موليا دي وقتها همان گونك هواشناسي دش بوليا شو. خب كذا في مسائرة شجرية اللام المجرم ده أبو حنيفة سانيتيا ونقيد إن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى ويعتقد ذلك كفر من أقيد أو شو التصرف بعد المرق شنو هذا بارك ثن بوليادي بأيتيان شنو بدأ دليل جرك كيف هذا شو دليل غوش مان في خمسة سنة الإلهام والمخطط يا خبر هاي غيبي بالمكتب نوليه نبي خمرة في خمرة اختيار هذا في خمرة جد تكتيكي هذا تكتيكي بعض المقولة يتمشي شيء يتجلى يعني الرسول يعرفون بعض الغيب في التوراة يعرفون دي خبر لكن الرسول يقول كذا كتاب انظروا وتقطع الله خبر نده أول شيء ده يعني الله تعالى خبر نده في خبر نده الله نده ولي إلهام المخلوق ولي نده الله نده قلنا إذا بكر موضوع قد يكون جاد مراد. يغرمية دقيقة كتير سلموا خلنا حزاقون إن أكون مرداني اللي يدرون كتير در مجموع إن أكون بهرك قرب 3 دقيقة. ينقشك قلها ودولا 13 دقيقة مثلا تبدأ. كده بليا. كيف شو تفارق لو شو حسيتين كتقوى وجهك؟ عايزم شيء بيركتنا لكن وقتها نيرنا بيرد أقول لك كده عايزم شيء سنس فقهي كتابتن بل هذا عثمان بن حنيفة مسألة نداء غايب ثابتة تصرف بعض الأموات مرداني كم فقهي كتابتن كتبتو بالكل ثابتة بعد فقهي كتر
O işte mesela Hudaydan gayrı çağırmaklığa kesin ben hadetini bitirdim falan için gelin yetsin ama artık hakikatir. İmam Rabbani'ni ne form tanıyan hayfi derecede ilmifi. Tamam. Sonra yanında İmam Rabbani'nin hava. İmam Rabbani iki yaz ulema ilmi kelam. Yönen mektubatı ki yazıptır, köprünün içinde tuhafçılığın bahsi var. Onun içinde bir etikadi gurrun aytmıyor adamlara. Tuhafçılığın gurrunu. Yani murasalatı ki beyni pir ve murid boluyor. Şu murasalatı şimdi yığına yaptırlar ta adamlara peyda olsun. Tasavvufun hakkında yığınının namıla şey. Tasavvuf sufiliğin hakkında yığınının dağıtları girip de biz onun etikad sabit edecek olsak eğer muvafıkı mevazini fıkhimeti olsa mevazini etikadimi olsa gözüne. Eğer bulmasa biz onları mazur buluyak bu bir tuhafçılığın gurrunu onun marahi nidayı gayı bu da sabit etmiyor. Ulemaya kelam dedim söyleyeyim. Müştehid ilmi kelam dipsen ol münazaranda böyle şeyle diyeyim son. Şu neydi? Ulema ilmi kelam neydi dediğin Bollu. Belki olma ilmi kelam hesap oluyor. Öyle iddia ediyorlar. Onu öyle iddia ediyor İmam Rabbani. Elbette şun celge sevamınla indi men nova mümkün mü? Bollu indi şun bir ilmi kelam ehli ilmi kelam diye ilmi gayet yani. Diyekte bollu şun diyekte. Yani bir cevap var. Şol hen okuyacak ibaretin sırahaten şunun şibirli olsun ki nidaya gayibe cevaz veren olsun. Sırahat. Sarih oluyor ve de bir var zafiyeten tap. Yok ben işim yok. Mesela onun aydın ki sen başka idahu vaktin gayrı mı diyecek oluyan? Hiç işgal yok. Men şuna diyecek oluyan kişi tadetin bir zadi İmam Rabbani yazıptır. Şunun öz fehmin alıp nidaya gayrıla sabit etiyen. Sen öz fehmin bize melak delil de hacam. Sen öz fehmin özüne sakla. Bize fikir gerek, bize kitap etikadi gerek. Bas şey. Ha işte soru meselesinin bu cevabı var ama müşkül yok. Xo'p. Suvar masari bizim dililimizda. Maktubat yani vaqt tutayapman. Maktubat İmam Rabbani cildi do'vum safiye 203 ishtada geliyor iborat ve hamçinin erbab-ı hacat. Hangi mektup ya? Safiye 203 şiir bolgan. Okey. Haydi ver. Erbab-ı hacat yani niyazmendan bo'ladi. Az a'izze ahya ve envat dillerden azizan awliyalardan diri olsun ölü olsun der mahawif korkun yerlerine ve mahalik helak olacak yerlerine mededha talep minemayan ve mibinen ki suvere an azze hazır şude ve defi beli az inha nemude است şunun surette de görünüyor diye gah hest ki an azze ra az defi an beli ittilabat ve gah ne olur onun şayet öyle bilsin bilmesin şu bolup biliyor diye pes mededha deydi ha awliyalar çağırıp boluyor diye hop edamadan İri. O yere çağırıp öyle dedi mi ibarette? Medet talep mi hava? İrinden sen nereden buldu? İrinden ayda. İrini okuyun ama. İnniz teşekkül letaife an ezzest. Hava. Ve in teşekkül gah der alim. Medet talep minemayan dedin, ben bir binen dedin, doğru değil mi? Hava. Şunu okuyuşlarından. Ki suvere an ezze hazır şudu. O iri. Hava. Ve defi beliye az inhan mudes. Hava. Şunun o belanını qaytarıyor diye. İri. Gah az an ezze ra az defi an beliye ittirab olur. Ezze deyip kime diyor? Şu awliyalar öyle bilsin bilmesin. Olara diye. Ve gah ne bu ver? Onun öyle bilsin bilmesin şunun sureti görünüyor. İnni teşekkül letaife an ezzes ve in teşekkül gah der alem şehadet çiğ görünüyerimizde budu ve gah der alemi misal. Çenan ki der یک şab hezar kes an server ra Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam به صور مختلف در خواب میبینن و استفاده ها میکنن. نون نفر پیغمبری گفتلیه. این هم تشکل صفات و لطایف اوست علیه السلام به صورت های مثالی. همچنین مریدان از صور مثالی پیران استفاده ها می نمایند و حل مشکلات می فرمایند. شیری کپلیه. خب یه نور عبارتی var. Onu bu ataf bileceğim belli de. Weblerimde vardır. Peygamberimiz Mi'raca çıkanına ezel o ebedi gördü rivayeti ya İmam Rabbani. Ezel ebedi gördü dediği ne yani? Gördü diyor ha. Ayende yani gördü rivayeti ya. O ibareti şu da var. Weblerimde var. Bir mektubun ne geliyor? Hatta diye şu sahabaların biri 500 yıl sonra girecek. Böyle ki sahabalardan garipmiştik. Cennete girecek. Şu ayende de gireceğini de gördü diye. İbareti şey.
Gördü diye. Hop. Tabii bir mana yani özüne ihtiyar okuyorlar diyor. Allah'tan sonra koyuyor. Bolli. Ondan değerli de bir hadis var hakem. Hop bolli. Sonra kepla. İmam Fahrettin Razi. Bir de ilmi kelamın ilim, usul. Aslan ehli sünnetin en ki ulukan alimlerinden. Tefsirini ne getiriyor? Hem hasibde enne ashab-ı kehfi. Şu ayan tefsirini ne getiriyor? Şu hem hasibde enne ashab-ı kehfi yaptın tavırdın. Bir ben ne diye? Farsi ibaret okuyayım kitaptan. Hemçinin bendi ki ber bendegi ve karhay vacib khud مواظبت نماید به مقامی میرسد که خداوند میگوید من چشم و گوش او میشود و وقتی نور جلال خداوندی گوش برای او باشد صدای دور و نزدیک را میشنود دست یقین اشتر دیه و وقتی که نور خدا چشم برای بنده باشد دور و نزدیک را میبیند دست یقین گرر دیه و وقتی آن نور دست برای بنده شود قادر بر تصرف امورات سخت و آسان و نزدیک و دور میگرده بده تصرف به حساب Kaybı var. Ay peygamberimiz başarmar mı şu var? Şuna ibaret bilen. Ha şulaydı vati. Başarmar mı diyanın bir delilin var mı sana? Şuna ibaretini ettim. Ben sual ettim. Ne yapalım cevap verdin beraber. Ha bu ya. Tamam. Ondan sonra fukahalardan merkatta getiriyor Allame Ali el-Qari. Safiye cildi sevun Safiye Azze yattırın. Elbette ben internette PDF'den alanında şolardan tapıyan. Yeni efendim ibaret kitabında, kompüterinde olur bu da. İşte وَذَلْكَ اَنَّ النُّفُوسَ زَكِيَّةُ الْقُدْسِيَّ kelyen ibaretinde canهای تزکیه شده و قدسیه هرگاه از تعلقات جسمان عروج می کند و با عالم اعلا واصل می شود و حجابی باقی نمی ماند آنگاه همه را می بیند. الکل عبارتinde الکل geliyor. فَتَرَ الْكُلَّ كَالْمُشَاهِدِ بِنَفْسِهَا اَوْ بِاَخْبَارِ الْمَلِكِ diye müşahede mi konand به şahse veya با خبر آوردن فرشته. İndi bir nefer deytin vakti فرشته خبر verir. Ne mi ihtiyacı var? Hop iki bolunlu ne mi diyanı var? فرشته de o bilen kepleşiye peygamberin şey etti diye. Men diyanı yok diye. İndi be her vesile şunu ibareti ki bizim merkat şer'i hadisi getiriptir. Allame Ali el-Qari. Şu kulli zadi guriye diyse aya şuna şerh diyecek mi? Şu ibareti ki getiriptir. Necre onuşmalı? Eğer şerh diyecek o zaman necre onuşmalı şu bile? Vallahi cevap veriyor da şu an. Hava hayda. Ayet benim. Hop, mesada vaktim tutağın. İnne uçağa yakışıvar masalin gördün. Hava. Sen yanlış bir ibaret okudun, ben şu an bir tekizini okuyacak ya başka adam. Yine de bir lehse vakti bir lehse yardıma düştü. Vaktimden, hava. Şu an neyse oldu vaktim? Ya şu 5 dakikamda ne çekipledim? 5 dakikada zaten 13 dakikada o yenleşmeye vaktim vardı. Yine 6 dakika vaktim var. Burada keplecek kadar kepler vermene. Vaktinden yenleşmeye var. هذا إخبار كيف يود من موضوع خلق العادات في أبوكين تطلقوا داش يقين غوريه ديتا شو يتران ولا ها عبارة يلي من حديث يعني ها برلاسة در تسمعوا له أسمعوا به أنا بقول فاهم بهرجة كلون يلا. هذا هو التوفيق بين الغاية وبين نور خشية الأبواب قوله شو هذا الشيء أخير مش هذا لا ينقل حتى يصير إلى ناطق روحاني عبد الغني الأكنوي yang adını tuttunuz. Ol daştan eşitmeye deyip bir mecmuatul fetavadan getiriyorsunuz da. Söyle mi? Şun öyle sahayede getiriptir. Şu yankışı ibarette de ihtimali harişöden az dinni kepliye. Şun öyle ne zayıfı var. İyana sırahatı. Değil abi. Ben bir akıllı bilen kurunlarımda şu mecmuatul fetavan öyle mecmuye resalini gelmeyenler giydi. Cay teaccüp deydi bir. Bir vesile. İnni şu diyen ne olsa sahayede. Bir bakın görecek olsam mecmuye resal, mecmuatul fetavan öyle
Yani Khulasatul Fetava kaptalına. Böyle Bahadır, hop, işgali yok. Ahun, şuat nağdan, yamaş xadan, şunu sin siğay temriz yanında. Tamam. Xatar kufur diye ediptir diyen. Tamam. Şunu okuyayım. Göze in vazife, göze iştal geliyor. Az göze in vazife. إن وظيفة من تيكجون أخين متزمنة است نداء أموات از أمكانية بعيدة است و این شرعاً ثابت نیست بیابر. این نمیدیه که اولیار قدرتی حاصل باشد. یعنی اولیان قدرتی خیش داده. که از از دور نمیشنون. فتوا شد دلن نخوش. شنو خیلی قلیان نه. من فتوام کلون کامل خیمی به باش خبر فتوا دی. خب. کامل خیلی کامل خیلی. بر دیدی شنطورای از دور نمیشنون دیشیده ثابت داد. فخرالدین رازی دیه دست شیخینو اون جواب بعدن شون جواب بید. اینی من ادامه بریم. شو عبدالحی لکنوی ذی سعایده یتریه ikinci cilt 228 gittir. Safiye 228 ikinci cildinde. Şu Esselamu aleyke eyyuhen nebiyyum gurunun ne? Pederim Allame Abdülhey Leknevi der Risale Nurul İman bi ziyareti athari Habibir Rahman. Şun hatta bir risaletinin adını tutuyor diye. Hakikati Muhammediye misli این است که در هر وجودی سرایت داشته و در باطن هر بنده‌ای حاضر است. پیغمبر روحانی تم یه بعدی دهان. و کشف این حالت به صورت کامل در حالت نماز که اینجا محل خطاب حاصل می شود. خب شجر عبارت ذات دیگه اشعه اللمعات التحیاتم گروهن محدث دهلوی de getiriyor. O da batın musallilerde badiye. O da Diyubendi veliye dem şurada. Yok. Muhaddis dehlevi. O da şunda ibaret ettehiyyatü esselamu aleyken her kim akıllı zatlı gördün batın musallilerde peygamber ruhaniyeti yani peygamber ruhaniyeti içinde mi? Kol seraseri kainatta badiye. Yani peygamber ruhi yani geldiğin ismi gitti. Şey mi oluyor sana? Ruhun öyle aslan. Ruhun öyle ne? Men biradaydı. Ruhun öyle mucerret zat yok. Bizim men şahsen öyle ruhum şunay diyeyim. Men be şahsı öyle ruhum bedenimin içinde mi ya dışında mı diyeceğim ne mi diyorsun sen? O bedenin içinde mi değil mi? Ruh derrak ne bedenin içinde ne bedenin dışında diyor. Her kim şucur nazar var. İmam Gazali yana, İmam Fahrettin Razi yana seyir tarihi kelamı ehlüsün. Bir mucerret zat diye. Ben sayfasını buradan diketle umumi söyledin. Yok. Elmi kelam. Fahrettin Razi etiye diye. Zaman benim içimde. Tamam. Bedenimden canım çıkıyor. Tamam. Adamlar şunu düşündürecek orayı. Tamam. Yolda bunu gidip uçacak. Akıl sağlık duruyor dedi. Tamam. Bunu aytma. O bir sayfadan ذلك مما يعلم ولا يفتى به. Fıkhtadaki anlatma hem şair duruna. Tamam. Şu an umum Müslüman kulak asapta. Akıllı şey değil bizim canımız içinde de. Hayır. Aklına ayet gelir. Tamam Allah. Oğlum koy da. Hop, bir lahze. Peygamber'in her bir lahze. Vallahi işgali yok. Ve kendi bahsi şirket etiyem işgali yok. Hadır. Yön izade ver. Ya sen bir kevatın şunu çöndür diye bize diye. Başka atıyor yok. Bu ir novatındaydı. Yattaşın. Yo şu an vaktinde şu gurrun ot çöndür de şunu. Ruhi. Anem zahanı sırayet ettir diye. Yani şu etrafı de bulunur ki Peygamber ruhi hem medatta bağımı. İçine gittirmiş o. Der eyna mucerret hem yerde var mucerret. Bizim öyle ruhumuzla şu bedenimizden mucerret halatı var. Mucerret diliye. Hop. İnne buna bazı edipler, edebiyatı fasih beylik tahsilkarlardan şurada aydeyin. Tenzi canu, can zeten mestur nist. Li kesra dide can destur nist. Mevlana'da şucura şehri var. Şun evveline, mesleğin evveline gidip şun şerhlerine gözler. Tenzi canu, can zeten mestur nist. Bir bakırmıyor, hayland du diye. İmam Gazali'nin şucura nazar var. Şi seyri tahliliye kelam-ı ehl-i sünnet. Az Hasan-ı Basri ta Hasan Eş'ari. Şunu Hasmullah Abdullah Ahmediyan Kürdistan'ın ulemalarından şunun için ruhun hakkında gururun etiye. Ehli kelamlardan nezerlerine aitiye. İmam Fahrettin Razi delil getiriyor. Mucerred az maddi dikepliye. Buyurun. Hop. Ondan sonra ben yine bir rahat getirecektim. Muhammed abi. Fuqahalardan deyillerdi. Bolinde novanda keple. Hayşekken novanda keple. Fuqahalardan. Fuqahalardan deyillerdi. Bolle. Allame Suyuti fakih diye hesap oluyor değil mi? Abdülhak Dehlevi'den biraz okuyacaktın, okuyamadın seni Hasan. Abdülhak Dehlevi'den. Şu eşi'etül lumatın kılı mı? Esselamu aleyke eyyuhen nebiyyum. Burada berak saydı oti burada.
Sen oku ibaretini. Sen ibaretini oku. Men ibaret yanımda yok. Onu gözde şey deyip diyor. İmam Gazali ettik, İhdar fi kalbiken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kalbinde peygamber hazır etti ya. Tamam. İmam Gazali etti ya. İzinden şuna Şeyh Abdülhak Muhaddis etti ki ve baş terhal zikr. Ve baş terhal zikr guya hazır est. Pişeto. Guya hazır est. Öyle hazır diye vaydan o. Şurada hulası ki. Abdullah Dehrivayet. Abdullah Dehrivayet. Madarijim nübüvvette. Tahdir dediği şeyler. Tahdir fi kalbike dediği şeyler. İhdar fi kalbiken Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber hazır ettiydi. Nereden hazır? Peygamber hazır etti ya. Hazır buluyor diye. Yine birce görürün mü? Biz bir delil okuyduk hali. Öyle? Esselamu aleyke eyyuhan nebiyyum. Son şerhini gidip koyacağım. Şu tadı getiriyor. Şunu da getiriyor da. Hangi şerhte var? Hangi getir koyacağım onu söyleyeyim. Geç ama. Hidayete var ahi. Esselamu aleykum bunu gurur et ya da. Şurada da ben hakim diye ne diye? Şebi mirasını hediye diye de. Hikayetten bir şey yok mu? Kodu öyle yok mu? Ne mi? Şol muhaddis dehlerin radı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani öyle yolundan Hazreti sallallahu aleyhi ve sellem hazret ve selam verdi. Yok öyle değil. Melaikeyanın batını musallilerde badiyanı var. Hakikati Muhammediye. Şu ibareti var. Hocam gurur şunu söyle. Kendisi başı okuyan. Şu. Bunu başla. Allame Siyuti'den de ibaretini getireyim. Allame Siyuti El-Havi Lil-Fetava'da getiriyor. El-Havi Lil-Fetava. Cüz-i Sani Sahfi dirisi 54. Onun iptada bir gurun getiriyor, bir hikayet getiriyor, bir nefer. Bir vaxtda Mekke'ye gidenle bir şeyhi görüyor. Hava. Ondan sonra El-Havi Lil-Fetava فإذا كان القطب يملأ الكون استاذن يملأ الكون يا إنه شيء ذا هوا şöyle de bir yerini görüyor. Sonra geliyor evrilip Kahire'ye geliptir diye. Kahire'ye gelince şu şeyhten sonra şeyh bağımmış ovada deyip. Onun o bağ diyerler. O zaman soruyor şu şeyhin yanına var ya şeyh diye. Ben seni niye Mekke'de gördüm diye. Ya seni gördüm diye şöyle şudrarak. O zaman ona gitti ya. Hava. Adam şu misafirede gitti mi diye. O adamlardan soruyor. Onu yok gidene at diye. Ondan şeyhin yanına vardım. Sellamtu aleyhi fekale li men reyte sen kimi gördün diye. Şeyh ondan soruyor. Fekultu ya seyyidi reytuke seni gördüm Mekke'de diye. Ondan fekale iti ya fulan er-reculul kebir yemle'ul kevn. Olukon insanı kebir diye kainatı doldurdu diye de. Şu şeyhin oğlundan Allame Siyuti keplavati. O zaman لو ادعى القطب إن أذيت يا لو ادعى القطب بالقطب بالشيخ من شل قادته فإذا إن الشجر ادعته فإذا كان القطب يملأ الكون كائنات فسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم من باب أولاد يدا Peygamberimiz onun öyle. Şu da Allame Siyuti El-Havi Lil-Fetava'da getirttir. İnni gözletek men başka da delailler ken şucura ibaret. Kulle kainatı doldurdu diyen hadisse ken. Ta men şu ad havlu kavser görüp dunniye. Ta kıyamete bolcağı diye men kafedesim yalak görüp dunniye. Makan ma yakunu bilyen diyen hadisle ba. Hava. Şucura hadisle var. Bunlara men yeke havluk mesela vakt tulani ve za bolca. Yönü men aydeyin. Öyle? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onunla xudkuşi ediptir da. Sem yiptir Fatihi barda evunna berzenen Yahudi getiriyor sem mesmum zira'a goyya. Eti goyya. Onu Peygamber bilivere sem yiptir Peygamber xudkuşi ediptir. Peygamber günah kebire murtib. Amanullah. Şu an inni bir azıcık gurunun aydeyin. Ben bir hatta gurun ettik göze. Şu cürü itirazat göze. Şu cürü ra'ile bad yerine. Kolle ma kan ma yakunu bilyen diyen hadis var. Kana göze. Okuyup parçanı. Okuyup parçanı. Bolya işte okuyayım. İni men aytacak bolyanım.
İşte bazı itirazatlar var. Bazı itirazatları da ben ölüm kaldım doğru. Bazı itirazatlar kulağız yönüp in hem fukahala aytiya, in hem şer'i hadis aytiya, in hem urafalı aytiya. Men bunlar tekfir edilmiş muhtemelen bir. Fukahala kulağız kulağız. Bulun yok öyle. Tamam. Ayette bir fakih. Fukahala cüret ediptir. Huda sallallahu aleyhi ve sellem yemne'ul kavn hadirun fi kulli mekanin ve zaman deyip getir. Tamam. İnşallah hal olur. Yani ne men vaktim değil mi? Öyle. Tagayra ufi. Yuşahidul kulle yansı getirdim fakih Allame Ali Qari'dan. Kullu kainatı ve hesap gördü dedi. Yansı okuymadım yansı. Yattan çıktım. Ya sen okuyup verin. Ya sen şeyi şu an okuyup verin daha. Ula, idin ben oku. Ula, yeni bir murid aytacaktım ne mi? Aha. Indi ben aytacak bolyanım. Ya başka bir ürün. Yani çek Allame Suyuti'nin gördüğünü vurun mada. Indi ben bir diğer başka bir vadaydı. Sağolu şekar öyle. Men bir vadaydı. Azamın 20 dakika var daha şuna bakalım. Can. Şuna bakalım 20 dakika var yani. Men düzleştirin havlu. Men yine kaytarayım çavulu. Benim oradan 6 dakikaya uğraştım ben. Men bir ibaret ibadi ştada bir kitapta var. Taptım şunu. Bir ibaret bir irfani kitap gördüm. Fe'len adı kulağı. Men bir vada edecek. Şu bazı itirazatlara size hak veriyen. Şu itiraz etmekliğine de hak veriyen. Men bir vada edecek bolyan. Tamam. Men muhaddislerin derslerden okudum da en kitabımda ahırına yazdım. Nağda adamlar hadisini de şükürler. Tamam. O hadisin içine girip bir de külün yittik deyiptirler. Tamam. Elhamdülillah İmam Malik'e bir tartıştık, falanca bir tartıştık. Bu böyle böyle bir şeyle böyle bir şeyle böyle bir necat verdi diye. Tamam. En Müslüman doğan şu vakitte şu var akıbı Kur'an'ın hakkında, hadisin hakkında, şuranın hakkında eğer arada her gaydına bırakacak üstüp barakın bu niyazın en kasın yani her kimde kadı ya. Yok men göze yok o sen şunun yanıkta kalamak in hemen hadis gördüm gerayeşim men şuna ora falan aytiyanı men kabul gerayeşim şu irfana cami cehennema dediğin yani azmet salatı rayic irfan edebiyat irfaniden bilen olan men lisans edebiyatı fasıyım var irfani orafalardan Mevlana'nı kabul ettiyen mi olan Mevlana da ihtiyaçlıdır ibareti var. Mevlana'nın da ibaret. Mevlana da verecek mi? Şu şahidin manasını İmam Mevlana da mı tefsir ihtiyaçlıdır. Şu şehrin mengeblerinde göremeli. Kulağat mufassirliği şuna ihtiyaç. Yansı Fahrettin Razi taş yakını görüyor dedi. Ruhul mani ihtiyaç şunu. Başka mufassir muhaddislerden deken bir yönü men bir adı cembendi edayli. Felefil kabul eden de bazı itirazatlara da men kamil bir tür kamil cevap veremem. Bazı itirazatlara da cevap tafalımdan men yazacağım. Kulağın bir muridaydı. Men yine bir ulukun bir irfani kitap taptım. Bazı ulukun ustadları akademide bazıları teessüp etti. Diyaptır dedi.